أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mga falanggungan namo ha agama Islam, yari na isab kita niyo nagbak hawaktu iban hatampat amuin pagbabakan sin kita niyo kabiaksahan dahil ni ha program sin Nidaul Islam ha channel 50 sin Sky Cable na biasin amuin pangadjian na to amuin kaya tagnaan na to masi-masi sampay pabiyayaon wala na bugto amuin pangadjian dahil halawm sin Quran na insyaallah law ini kakanafan na isa banghirul sin Allah Ta'ala yari in magulang na to ha ilmu magulang ini ni umur biakan Syekh Yahya Muhammad amuin sumugpat sin ini ni pangadjian na to sakawa hari ko pa hikatukbal in microphone kaniya hitukbal ko na kaniyo in lafal-lafalan sin Islam halafal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan namo ha agama Islam na sarang sukul kita niyo in kita niyo masih dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amu in ini kakayahan amu in mahinang parsababan sin amuin hikatukbal sin kami rendi ini sin amuin pangadjian maun kaniu iban damikianin kamu amun dihilan kamu sab sin Allah Ta'ala kaya misanda kuman amuin dumungog sin pangadjian amun hikatukbal namu dahin diha amuin ini tempat ini na di na ako magpahaba sin amun biya mga ini ni lafal-lafalan ko hitukbal ko na kaniya in amun microphone marifa magulang sing kita niyo falyatafaddal syahadatuhu mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana liibadatihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masih-masih pengajian sing kita niyo atinya kumawa sadya kita sing pengajian deng halom sing Quran atinya amin aun bisis ta sajareng haparman sin Tuhan iban hadis sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakasta pengajian sin 5 yaun atau Jumaat 5 yaun imparkala si mga ini Bani Israel amin mga iban si mga ahlul kitab bang biya din imbiya mga kahalan sin sila dihe ini mahaba to din sala sila iban story hatungod sin kahalan sin mga ini nasabot mga tao bang biya din kaagi nila nagdasin amuin pag-agama amuin sampay in mga kaibanan nakakawa sin ilmu din kanila atawa nakapaak sin amuin reference din hapangadjian nila biya na si mga karjaan mga Bible mga kuan ibang mga parakala sin amuin lang niya agama Islam nakaunain Yahudiya iban Nasraniya din Islam na mga ini aun kato reference tareng halom sin Quran mahamulya in perkala sin Islam nabi sin pengajian tatan tutuod wayroon dugaing ini agama deng hadarat sin tuan dugaing deng sin agama Islam sampai na siabot kato sin Tuhan Rabbul Alamin in ayat amin long niya inna dina indallahil Islam in agama radeng hadarat sin Tuhan amura in agama Islam sumuka misan dalam simbihad to in kahalan mataod pa mga manusia
makapaham sampay imian sila long niya aun nakauna pa rin agama Islam amo na in Yahudi iban Nasrani huon na sa sumuka pasalsin amuin bang mo kitaonin history sala sila long mo na nakauna sanhi Musa iban hi Isa rin kan Nabi Muhammad sumuka bang mo ma ini pangadji marayaw makitain Quran mahamulya kabaakan mo India rasin Musa iban sin Isa ka Islam India ra nila sampay na nasabot tay mga ayat amuin manunjo kituod sin imparkala dia rasin kanabihan katan bukon sadya amuin hambuk sa aming kauhaan taglima nabi iban rasul in katan sila nagdasin agama Islam biya din sin siyabot tabihan in agama ring kapanagnaan sa simpagkamano siya in agama amunain agama Islam sampay na kabaakan taha hadis kabaakan taha parman biya nasin nasabot ta 5 yaon long ta in antara sin no iban sin ini Adam hangpo sin siri in katantanyan ha Islam in pakaradyaan transaksyon parsog patan si manusia hatulan sin agama Islam siunuran pa bangta basahon inamin ini laung ta ini masa simpanagnaan rasul ya kan Nabi Allah Nuh na namay tatud siya sampay reaksin Tuhan in Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipabasa hipapa insalasilasin Nabi Allah Nuh iban sin umat niya ipawaita kato bihan ha umat sin Nabi ta Muhammad indiara niya agama Islam da misan inta umaling atawari mabaya magad sin parkala ka Islam na biyaitaan sampay sin ini Tuhan tay Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang unuin kabtangan sin Nabi Allah Nuh alaihi salam biya na sin parmansin Tuhan fa in tawallaw pama sa'altukum alayhi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin hatihan niya bang sila maling atau limidas atau ri magad sin amuin pamando sin diarahi Nabi Allah Nuh alayhi salam na iyanon sila biyaitaan sila sin ini Nabi Allah Nuh na wala day sa bako na ngayo kanyo bayad imbayad ko atawa intungbas ka ko didto ra kaong ko Allah Ta'ala batkal na ini dia akan kaku yan suway ako tuod deng ha muslim bang bihayad to nakadinay tuod in ayat ini iban sin hadis ka ina nasabot nakadinay tuod sin amo in kabtangan sin taolong niya in Islam at niya amin ayyamul jahiliyati qablal Islam at niya pag ianunsin mga historian bukan yan suy-suy madtumari kuang katan sumukawa sampay ha history hasira ha tarikh biyabas sa kisim mga tao mag-history lang niya in ayyam jahiliyah at niya before sin Islam inadto pamaham wala nakakugdan sa pagkal na wayroon nakauna ring ha Islam amo na yung panagnaan niya dito sin hadis siya bota iban sin amuin parmansin Tuhan amuin hakabtangan sin Nabi Allah Nuh alayhi salam indiara niya tuwi ka Islam na damikyan day sab biya sin parmansin Tuhan lang niya ha ini suratul Baqarah ya long niya ayat hangga to sati ko kat ang taglima lang niya qulu amanna billah yan kamu atau pamungan nyo yan amuin parat saya kami hatuhan aman nabillah wa ma unzila ilayna iban simpiana og kamo hatinin piana og kamo amo na in Quran piana og pa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ala Ibrahim iban simpiana og kan Nabi Allah Ibrahim amo na in suhuf sin Ibrahim ini adto katantan wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab amin panubo si Nabi Allah Yaqub ini adto katantan at ini Islam indiara wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa damikyan day sabsin amuin tiaratong sintuhan ini
biya sin Taurat, biya sin Injil, in iba doon piana og sintuhan mo kan Nabiullah Musa iban Nabiullah Isa ubos iban sin piana og pa mga kanabihan katan o mautian nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun hatina indiara singkatan tan tungod ka Islam tuod way roon kuan mangbihayad to subay tuod kapahaman taway roon aga marukaing deng sin agama Islam bang agama reng hadarat sintuan huon nanganan sin tao si mano siya agama biya na sin Yahudiya, Nasraniya, Buddhiya uno-uno na agama nganan sin tao na agama yan sa bukon agama reng hadarat sintuhan ampain agama deng hadarat sintuhan tuod na way rundo ka ingday sin agama Islam biya na sin ayat na basa biasa tahin doon tanto reng kan ini Nabiullah Ibrahim in katanta nabi na sing kaingatan sing kita Nabiullah Ibrahim na nawag-tawag hamano siya na mayta pamano siya hawakto dia akses sintuhan nagpatindog sin amuin Baitul Haram amuin lang niya wa idyarpa'u Ibrahim al-qawaida min al-bait wa Ismail dua sila hi Ismail piatindog nila yung kwan niya ang pa sila nangayo dua Rabbana waj'alna muslimaini lak pangayo nila pa Allah Ta'ala mangman sila papaanjar yun sin Allah Ta'ala ring mga Muslim sila karwa magtali anak wa min dhurriyatina iban sin amin panubo sin ini Nabiullah Ibrahim iban sin Nabiullah Ismail Nabiullah Ishaq Yaqub ingkatan ini panubo nila na ummatan muslimatan lak atin yung katanya umat Islam amuin nagsusurinder miyamakad pakabayaan sin Tuhan jimujunjong sin dia akan iban limalayo sin liangan sin Tuhan amu yan imbya mga pakaradyaan suway tuod kahatihan marayaw iban kapahaman sinway roon agama roeng ding agama Islam mga unimelong na nakaunain Musa inisa rin kan Nabi Muhammad huon sumukawa suway mukahatihan India rahi Musa iban Isa na tanto tuod parman sin Tuhan amu inda akan kana magpasampay magpasaplag magpahati sin agama Islam bihayad tuin ini pakaradyaan bang tahatihon sampay siyambatan sin magpapamong in mahinang amuin kurik tuod dalil bang sumaksi in banta in satro sin atin niya pakaradyaan uno-uno tanto to amo yan amuin sa kusug dalil ibang tanda sing kasabunalan nabiya namin Nabiullah Musa amuin ni apasman sin Fir'aun in Nabiullah Musa iban kuan niya iban ummat niya amuin nakaliw sila sampay doon nagkapakapaman in Nabiullah in Fir'aun halom sindakat sampay nagsurinder patuhan sampay simud pa agama Islam umhodya na wala na tema sintuhan ka na bang in pag-uwi ta pa agama Islam atawa pagtawat ta makad sin panghindo sin Islam suway amin yadto nakitalaw niya amuin ini yaon na gonggongan in napas song namuklas din natay maun sintuhan suway in magtawat patuhan in mga yu sing kaampunan sintuhan amin halawm pakita sing kusog iban gaus bihan ampa tay maun sintuhan namisan siya imyan na amantu bima amanat bihi banu Israel na wala na tema sintuhan imyan siya tuod wa ana minal muslimin imyan ini Muslim na kuno siya lang Fir'aun na wala na tema sintuhan sumukawa amo na siya na preserve imbaran niya wala piya kaun sintuhan ha mga ngaon biya si mga iban niya bihan nasa babid to bang bihad to in kahalan subay magtawat imakad kita pa amuin kabayaan sintuhan hahukuman sara subay tuod kita magad sin amuin ini magsurinder atawa magtawat kita mangayo sing kaampunan sinhaso hamakusog pa kita baken amin subay mare na mugtuin napas ang pakita magad ka na di na tayo maunsintuhan bang mabot amin long niya mabot na in
ini napas maripa amuin gunggungan ini na di na tayo maun impagtawat, di na tayo maun sintuhan amuin pagsurrender mo pa sangkan na sabay magsurrender amuin earlier maka kuan bihad to in kahalan parkala Islam, parkala panghindu ibanda akan sintuhan amunay niluluon halom Quran mahamulya iban hadis junjungan ta Rasulullah ayaw kau tuod lumawag duaing deng dua parakala da bang yan bukan haram halal bang bukan dia akan liangan bang bukan amuin makajari di yan makajari amuranin luon Quran mahamulya sampai sambatan ko pa amuin ini pagbasa unta salasila kisah katansin history halom Quran sila inagsalasila Tuhan atau nagkisa hanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan tarabbul alamin in maksud niya katan suway tuod magtaat patuhan himinang sindia akan iban lumayo sinliangan bangyad tu masulang inyad tu tanto to di tay maunsin Allah Ta'ala iban impakaradyaan niya yan tanto halawman sin kabinsanaan biya na si mga mataod na nagkasabot ta sampay mga hadis kudsi sampay mga uno impakaradyaan si manusia di hadunya ini sa babuay manusia amuin makasusatuod inhal sin amuin maghinang laong niya reasumah hati niya pakita kita ibang parungog-dungog na suway tuod inhinang ta biya simpangadyan tareng kasibi-sibi patuod ta ataw reng grade 1 payaon in parakala paghindu sin agama Islam sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway hinangon talong niya amuin hadis apanagnaan patuod long niya innamal a'malu binniyat subay to din hinangta uno pakaradyaan magad ibansin amuin niyata hati niya impiil ta mag-agad ibansin niyat tareng halom pangatayan hati niya hinangta ka na sintuhan ang pataagaran simpiil palangay ta adat tabiat ta hinangun tatuoding kabayan sabab biyan sinamin hadisi olong niya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa hati niya in tiap-tiap manusia diinda in amin maniat niya amuray sabiad to in hitong baska niya sintuhan bihayad to in dagbus niya bihan wa innamal likulli imri'in ma nawa pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasuli pahijratuhu ilallahi wa rasuli hati niya bangin maksud niya yan minig siya limayo siya reng haamuin pakaradyaan niya kalna sintuhan kalna simpag-agama hasupaya siya makapag-ibadat marayaw hasupaya siya makaagad sing kabayaan sintuhan na inyan lillahi ta'ala tuod na waing kana bangyad to sa upama maksud niya bukan kalna sintuhan lidunyahu ataw walong niya amuin in maksud niya naglain atawa nagpinda migseng hambukaw man pahambukaw man mangman makaasawa mangman makabaak dunya na hinihiday sab kanya sintuhan parkala dunya na inyan maprove mo tuod dakula bihan kasabunalan bang mo sa upama amuin basahon in hadis kudsi amin kahalan nasabot taray sa betulyabayan yaon balikan tabihan in manusia hukumun sin Allah Ta'ala muna impanagnaan hukumun amuna yung mga mujahid amuin sa lagu pahala iban sa lagu tuod ibadat amuin tay mauntod sintuhan sumugawa bang siya upama niya maagad marain amin pag reasuma at niya pakita kita ibang parungog-dungog na mahuat-huat kita laong ta harap ta palom sunsuga sa karingkyar tungan ta narka biya na simpar amuin hadis kudsiyaon panagnaan hukumun sin Allah Ta'ala muna yung mga tao mujahid lang niya asubuhon na buna na kunukaw na long niya nagjihad ako sampay na utuhan ko yari na ako miyatay bihan ka na simpag jihad na
doon hayaon tumpalakon to sintuan tarabbul alamin amoy makaingat sinluon sim pangatayan si manusia katanlong niya puting mo bukan kau nagjihad ka na ko hati niya net niya rin nga panagnaan pa magpakita-kita siya hatao iba magparungog-dungog siya simpakaradyaan ka Islam hinang niya atawa kapakaradyaan pagjihad niya sabi lang ito lang sintuanta puting mo sa long niya nagjihad ka ba't ka yanon maisug hati niya magpapantog sa jasin kaisugan niya yan hati niya inyat niya wala nakaamo amuin biyabaot kita katan mga jisin aga may Islam amuin suway to din niyat marayaw iban ka na sintuhan bat ka na intuhan di katapukan kaingatan niya iluun simpangatayan sintiap-tiap hambuok asabi ito na long niya mga malaikat kawaan niyo ba kariba kamo kawaan niyo ang panyo sa larukan niyo matapa pinakadyanam paunahan niyo yung bayho niya na tingga dawa kalna sadya sinuwala nakarayaw inyat bangit to nakarayaw inyat niya tantutuod halom sinsulga siya iban impahala sa lagu-lagu amo hindi matimba amuin tay mauniin na amin pahala niya bihan sa tatkala pakita-kitain hinang niya parungog-dungog impakaradyaan hinang niya misan in mapatut sa lagu-lagu impahala iban halom sinsulga siya na piyabugit siya sin Allah Ta'ala matupalawm sin apinarka jahannam na inhikarua yukum sin Tuhan amo na biya kato tanyo mga kaanakan kamanghuran biya kato tanyo amin nagkukwalong niya amin kimakawa warasatul anbiya himinang sinhinang sing kanabihan iban karasulan subay tuod ayaran tanyo inyat amin ayaw sadya siya mahulog pa reasuma pag iyanon ayaw papakita kita ibang parungdugog suway maghinang kita tuod lillahi ta'ala karna sintuhan ba't di siya katapukan kaingatan niya iluon simpangatayan na alim asubuhon unak-unukaw uninhinang mo nalong niya bialik ko yung Quran utuhan ko memorize ko yung Quran iban piyang hindu ko yan ha mga katan pianawag-tawag ko sing ka-Islam kiwan na sa kalyaon tuy kalna sin amuin pakita-kita iban parungog-dungog in parkala nabaliskat sampay dito na hadarat sintuhan lang sintuhan puting mo bukan lang niya bunal hoon bialik mo na yung Quran piyang hindu mo sa kalna sin bukan kana ko bukol kana sintuhan hati na hinang mo yan kana supaya kau bantugon maingat supaya bantugon kau in ikaw ati niya memorize min Quran maingat kau sin ini hadis maingat kau sin hahukuman sara piang hindu muna sa kalna bukan marayaw in amin ilmu panagnaan patuod ilmu sibi-sibi bisan tiyo to din ilmu mangman kurik mangman amu sabang mataod na sakali iyang panawala na kimugdan nahambok kalugian dakula iyan sin Allah Ta'ala mga ulama lang niya amin pakita-kita in kanila amin parungog-dungog in kanila na iyanon sin Allah Ta'ala puting mulong niya ang patakon ng mga malaikat long niya kariba kamo kaaniyo ba ini ang panularukan madpapinarka jahannam sabab na puting ingkatan na hinhikato amo na mga tao balkanan tao dayahan nakapahinang na mahangpo kauhaan masjid mga hangpo kauhaan madrasa nakapag ini uno na nakapag gadji na mga hangpo kauhaan guru mga alim diri hilam nila kuan sa inyat wala kimugdan inyat na hinginang inyat riasuma parungog-dungog iban pakita-kita bat iyanon murah bang magsarak ka bang magdihil uno-uno katantan nagkangi very simple tuod amo hadyad tuing kalakihan sing kita hatihon iban ingaton mangmayan di mahinang kana sin manusia kana pakita kita tawa parungog-dungog suway tuod yadto kana sin Allah hasupaya ri iyanon sin Tuhan mangdidto adlaw akhirat long niya puting mo buken amo in kahinang mo yung katan ubos tawa ko ni mga malaikat niya ang palong niya larukan nyo madtupalawm sinapinarka jahannam amo sa ating pag-ianon kulong ko na mahunit bihan maksud sumud sinsulga
naglugto na kita naghinang sing katantan, sumuwa bang wala nakarayaw inyat, bang wala nakaamu paghinang na mahinang siya intungbas mahinang apinarka jahannam habihad to indagbos niya na ang kanain kita manawag-tawag makadtuod haparman sintuhan iban hadis sin nabi labi awla na sin hadis kudsi kana inyan na parman sintuhan direct sa jaweta sinjunjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakahatihan tay nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya na sinsambatan na la yantiqu anil hawa di siya magkakabdangan amuin deng hagin hawawaran niya hawa napso niya inagaron niya di sumuwa bang siya magkabdangan na inkabdangan niya yan kiyawa deng haparman sintuhan asawabiyad to na in hadis kudsi na atawa hadis sahina in katanta niyan parman sayan sintuhan hati niya hambuok da imaksud iban simparman sintuhan asawabiyad to na suway kita tuod maayad iban mahumput kumawa si maksud ibanin hinang way rama makaingat sin kuang katan suway tatuod hibutangha long simpangan nata in way rama karihil kato tumbas atawa bayad marukaing deng sintuhan tarabbul alamin nabang bihad tura way nakapusan hipagpakita kita atawa hipagparungog-dungog way nakapusan niya dukatan mas marew na dere kung tanhadya patuhan baya-baya na sintuhan biya na sinhihinang tamura-murahan tay maon sin Allah Ta'ala in pangatayan tabang kita maghinangkal na sintuhan na bihad to in kalakihan sin kita mga umat Islam mga tay manghud mga anak in katanian suway wihadto in kaagi na pag-ubos bangtayan urulon madto-madto in katan mataud-tuod in kasaan naghapin jimadyato minsan in panapsir sing Quran yan kita niyo katantan yan mataud kita nagbabasa sing Quran sin tapsir niya sing ginis mataud in mga tao magtukod-tukod sin parman sin Tuhan manguan hati niya long niya iningat nila ito makajari misanin ini suratul Baqarah namin ini iyan sin Allah Ta'ala long niya ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah in manusia mataod in mag-iyan dengan mga magtatapsir long niya pasuron intag na long ipiyasod sa jahi Adam isa-isa niya palam sin surka yaron ha ayat yaon kapahaman mo tuod piyasod directly hi Adam iban asawa lang niya udhul anta wa zawjukal jannah ikaw iban sin asawa pagwas wakula minha ragadan kaun kamo diin na in amuin kabayaan nyo ko unun halom sin sulka amuin masarap masadap atawa amin lang niya hanian maria kaunan yun yung katantam masarap yan amuin halom sin sulka sa aun hambuk liangan hinangunta ini misalan atawa suntuan law niya wala takraba hadhihi syajara patakuna minadh-dhalimin inliangan sintuhan bukan kumaon inliangan sintuhan sumuok sadya wala takraba hadhihi syajara in magtatapsir aun ka ba akanta reng yan tapsir mataud yan magbayta lang niya bukon magkuhan ay ko magkaon sing kahoy ini uwasan pa ng tapsir matuing kahoy lang sing kaibanan ini hulma long sing kaibanan grapes long sing kaibanan apple long sing na magtukod-tukod dito na subay tak madto na hadya kita pa unin di akan sintuhan la takraba ayaw ko magsuok bukan hat kumaon bati magkaon na nakalandon ato din suok bat sampay iulinan na siungit na siupa na kyaon na amatin naghapin kan apo ta Adam iban niya po ta Hawa asawabiyad to pagkainliangan sintuhan ay nako maglag uno-uno na yung kahoy beta sintuhan kahoy ala takrabahadi syajara ay ko magsuok na bakan nahat ini simuokin na hinang nila sampay imulin na sampay siupa na sampay kyaun na nakaliw na yung kuwandeng hapagsuok nakalabi pa na yadto nakalando impag ini tapsir impagpaham sing kaibanan maglawag singkuan biada si mga asma iyan man sintuhan ini mga malaikat inni jailun fil ardi khalifa
magtuy na miya na sing katalon ni Khalifa yan, hi Adam. Actually, makaingatan sintuhan ni Hutamong siya, inni jailum fil ardi Adam. Makajari imiyan intuhan bihato, kakausan sintuhan. Sa iyan niya Khalifa, mayta. Inni jailum fil ardi Khalifa. Mayta. Unya din maksud niya. In Khalifa amin leong niya, in makna niya, yakhlupu ba'duhum ba'da. Hati niya amo magsubli-subli. Hi Adam, ubos anak niya, ubos apo niya, ubos siya ito magliw-liw katan, bihad to rin manusia, hakatan si masa. Hati niya, in ama yaon gantian sin anak, gantian in anak, ama yaon sin amin apo, magliw-liw katan. Unin hinangon nila, Khalifa, yakhlupu ba'duhum ba'da. Bukan, di makajarihi Adam kuan baran-baran niya bihan. Di, hati niya, panubo niya kataan bihan. Ang kanangyanan, Khalifa, inni jailun fil ardi Khalifa. Magpapanjari ako, halawm sin. Gumi ini, Khalifa, amin magsubli-subli, magnakura, mamarinta, magdihil hukuman, mangdahi hakaw man, atawa panubo, paamuin hikarayaw kanila. Amoy di maksud sin Khalifa, bukan na jahat hiapo ta Adam, sampay panubo niya, anak niya, apo niya, sampay miabot pamasataryaon. Amoy yanin pag-ianon Khalifa, na biyadto, na malingkan, in parkala panahoy si mga malaikat yadto, bisis sa ilmo nila, hapamaham nila, ibang pahangingat nila. At haj'alu piha, man yupsidu piha. Unulong niya, magpaon pa kaulong na rihalam singgo, amin hinangon nila, magdaruha ka, di halam singgo ma. Wa yaspikud dima, iban mag-asag dugo, inhinangon nila, amatim pamaham si mga malaikat, sabab, mayta, mga malaikat katan, kaya panjarisin Allah Ta'ala, kanya-kanya assignment. Aun malaikat magsujud sa hinang, aun malaikat magruko sadya, aun mga malaikat amuin magtasbih sadya, aun mga malaikat wayroon hinang nila rukoeng dengsin, i-assign kanila sintuhan. Biya na si mga malaikat amin yan kay mumiyamakad, hatu umiwan halawa mo, i-assign sin Allahu Ta'ala yan, magsulat atau mag-record sin hinang sin tiap-tiap hambuk manusia. Hinang namangi na atau marayaw na, inyan tungbasan da sintuhan. In kaadilan sin Allah, wayroon tuod indi niya tungbasan. Mangi na, marayaw na hinang, tungbasan yan sintuhan. Na yung mga malaikat, damikyan yan tuwang tapahamon sa kaula-ula, nagsahawi in mga malaikat hatuhanta. Bukan sa ito pagsahawi, sumuwa amuad to in kaya abutan da simpikilan si mga malaikat. Ba't impamaham nila ito, mga biyak kanila in manusia, paunon, nabukon, mataod manusia, di nila ito kahatihan, mataod manusia, labireng malaikat. So, intanda niya, kawaakan mo, in manusia, injajagahan nila, manusia, amin piyajagahan kanila sintuhan, sampay amuin sumulat sila si mangi marayaw hinangon si mga manusia, insa kaula-ula, mas mataasin darajat si manusia. Asa biyad to, nalang sintuhan, ako yung labis mas makaingat dahil sinamin. Di niyo kaingatan yan, labi iniingat ko. Ako yung makapahamlong na mga malaikat. Imahuli rin doon ang pahinduan ni Adam, singkangan-nganan katantan. Ingan dihil sintuhan ang mga malaikat. Pia haaya subuy mga malaikat, di nila kaingatan. Pasal, unin iyakin nila, iyaman sintuhan, ambihum bi asmaihim. Astagfirullah. Pagkaiyan sintuhan, aming mga malaikat, arada, pia ini biutang pia kita ha mga malaikat tingkatan kangan-nganan niyon, ang paiya subo, nari nila kaingatan. Unuin ko niya, pasal wala nila kaya pangadyan. Kalu subhanak la ilma lana illa ma'allamtana.
mahatod si kautuhan ko ay ni di namulaong niya kaingatan malengkan amurain kaya hindo mo kamo mangbihad to maingat na hi Adam pasalin hi Adam hindoan sintuhan sing katantan kanganganan doon hay ni mataud in magtatapsir sing Quran mamayta sin ngan ang panasabuton in kanganganan katan intuhan tarabul alamin hasupaya kita ri na mawish in time ta maghati singan na misan tari nanganan insapi kawaw kambing kura kaginisan niyang katan in kakayaw-kayawan in piapanjarisin Allah Ta'ala takangan katan na ibiita sintuhan tarabul alamin asma kullaha piyahati hindok ka na po ta Adam asabi ito kaingatan niya na pag-ubos iya subuman ng mga malaikat di nila kahatihan na ang paiyan sintuhan ng mga inaapo ta Adam long niya ya Adamu ambihum bi asmaihim baytay sila mga malaikatan pahati ha baytay siya singan yan katan na wala day sabsabot bang unong-unungan di na kita humadjat magsabot pa sing kangan-nganan sin sapi kabaw kambing sing kaginisan bihan kakayaw-kayawan beta ang tanah dyan ang tanah hinduan sintuhanin apo ta Adam sing katan singan asabet to kanganan sin apo ta Adam ing katantan sin pakaradyaan biada sin amin ha mga tinda yaon amin yaon ing giyakantong yaon ing badyo ing pantalon ing kamasita ing kaginisan katan ataw in hasip yaon biwutang laong taamo in yaon in biskuit yaon in sukal in tirigo in kaginisan katan biwutang katantan amo yung pagyanon arada alaihim arada biwutang hati na ini baon ini piyakita haka katanyon pa mga malaikat ang payasubo na di nila kaingatan na iyan apo ta Adam hindui baytay sila insa ka ulo-ulahi apo ta Adam innahinang pa guro sin mga malaikat haparkala sing kangan-nganan katanyaon but suway na biyaitaan na impagbayta man yaon in hal sin manusia sin kangan-nganan sin katanyaon kaya bayta na sin apo ta Adam ha mga malaikat na lang sintuhan tarabulamin na pag-respect bay sab kamulong niya wa idkulna lil malaikatis judu li Adam bukan in sujud doon haon bat hati niya sumujud kita be sing kita magsambahayang ini bukan sa pag-respect pagga in Adam tuy kialiuhan niya ng mga malaikat mataud ning kaingatan niya ring sin kaingatan si mga malaikat na biyaitan sintuan na pag-respect kamo sujud kamo kan Adam na simujud ing katan nagkahagad katan na aun hambuk wala miyagad wala kiman illa iblis sa aba wastakbar amuyadtin kuan hati niya intao sumulang haamuin mapatot ni akaran na inyan katakabulan sayan biada sin manusia di dumungog sin hadis sin nabi di dumungog sin parman sin Tuhan ang panasya himinang sing kanya-kanya amunain mataud na impakaradyaan kaya maknahan na simbukon amoy makna niya nalawong na wala nakakuan na inya do katakabulan sedto biada sindamikyan sinyaon pasujuron na kan Adam papagrispikon di mabaya aba was takbar nagtakabol nagkuang katan namo yadtin sabab na laknat isab siya ataw piaig siya sintuhan deng hamuin maksud kasanyangan na bihad rin damikyan in katan uno-uno halawm sin Quran mahamulya ayaw na kita magpalabi magkuhan sin akkal-akkal ta amoin analyzon ta budin na biyeta sintuhan naroon na sa jakaw amo na yadto mangman mo kapahaman tan tutuod hindi akan sintuhan yan amuin suway tuod akaron iban in liangan niya suway tuod tangkisan bihaduin ka haupuan simpakaradyaan halom sing Quran bukan yan maingat inamuin mag-analyze magtukod-tukod biada sim mga ni huruf amuin tatagnaan halom sing Quranan way naman us mga alim magtukod-tukod aun sampay kay banan reference nila ring ha mga sahabat ding ha mga uno bukan yad importante in mga yad tumano siya mag-analyze inalipyan lang ni Allah in lam yan bihayni in mim yan bihayni pabiyada ito namin ha in mim in sin in sad halom sing Quran beta si mga amuin perfect ulama
amin makahati tuod marayaw sin Quran iban hadis sin Nabi laong niya Allahu a'lam bimuradihi bidalik ikad tumunas dyan Tuhan na makaingat sinyan intumukod kaw pagwan masa pakaurik kaw makaamu na makalamod kita rin dito ha amin sipa ispialayo sin Tuhan amin hikumun sin Tuhan pag ubos lang niya puting mo ang patawa ko ni mga malaikat na larukan niyo mamad pa lomsin apinarka jahannam paunahan yung bayhu amuyad tim mahunit na paggayad to amin ini diin na sa dyan beta sintuhan amo na sa dyan iakad ta na insyaallah ta'ala ini pamungsin Tuhan kato ataw yung pagparman niya lang niya na sadak tabunal kaw bukod nakadibda puting mo na biyad tuin kapatutan sing kita mamagbugsin agamata sing ka-Islam ang paway na yan manus in nalilipuan bihan sabab na biya na sin kaya sakupan sin tiap-tiap ambuk deng kato yan na yung ginisan sin agama diara sin tiap-tiap kauman sin tiap-tiap bangsa marihe ini ang pana na kumugdan dayo pagkainain agama na hindi agarun sin tao hindi pagkahagaran misan in sala sila ini na di na matimba yan da iagad da si mga tauhan kiyukuan na subay kita mapantok subay tuod kita di mig deng hakapayaan sin Tuhan ta amurayan in napaka-importante hinang sin kita ang kana ayaw kalupahan in pangadji siwi-siwi in pangadji tiyo-tiyo biya na sin amuin hadis si biastar tarengka inayad tu doon na milong ni innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa pamangkana kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay in ayat in hadis ini kapahaman tatuod in ini pakaradyaan bang napinda in parkala niat nakaharap pa manusia na mahinang pakita-kita atau parungug-dungog amiyat tinsambong sintuhan dito hadlaw akhirat bang dumatong na amuin asubuhon na sila sintuhan sin ini pakaradyaan dia akan sintuhan sa kalituy in Allahu Ta'ala na tumpalakun imanusia nagdarasin amuin supos kasanyangan iban kalaguan iban amuin darajat sa taas-taas instead na pasuron palom sin surga yadto hipalarok palom sin apinarka jahannam way sabab dukaing deng sin sibi sabab ka na sin amuin miyagad sin pakita kita iban sin parungog-dungog na in kita suway tuod kita di kalupahan in pangadjian tareng hapanagnaan patuod na damikyan dasan in mga uno-uno pakaradyaan hinangon taando subay tuod tagnaan tatuod hinangon sin bismillah tagnaan tapat inyan de akan sintuhan kato subay kita magbismillah kullu amalin la yubda'u fihi bibismillahi pahuwa abdar aw akta aw ajjam uno-uno hinang di tagnaan sin bismillah singan sin Tuhan in hinangyan na abdar utod pukul atawa ini di tay maun inhinang pangbihad to subay bang aun hinang ta ayaw tutuod kalupahan in mga sibi pangadji in mga bismillah misan sibi na pangadji un tatuod iban bogbukan tatuod iban sinyak talabi awla asupaya kita rin maiyan dito adlaw akhirat sin ini hadarat sin Tuhan taputing mo may andaman kita lang niya sadak bunal tuod lang neng kay mo sabab nakaingatan sintuhan in lomsin ini pangatayan ta pangunin luon niya di ito karaawahan ang paintuhan tarabul alamin na adil di magpanganyaya iban di magpanglaog misan aun mga manusya yan amuin nasa impamaham nila sin qada wal qadar wala nila kaya pahaman marayaw nasampay ini indirectly magpakaiyan na lang niya may ti isabihan atin intuhan bukon adil intuhan bukon justice may ta pasal nung niya na in makasud sulga bang pasuron sintuhan na makasud da sulga
bang maka pasurun sintuhan nalka makasunda palomsin nalka di piaparman sintuhan hinang mo yad tunay ban sin hadis bakas na sabot ta sin Jumaat liabayan yaon in hadis pagpapanjari sin mano siya di halom sintian sin ina kapatan adlaw magpinda-pinda sampai biutangan na sin amuin pangatod pangita pamikil iban kataan sin amuin sinsis niya iban akkal pikilan bipured long niya da ako ni mga malaikat ang paimian iyanon sintuhan lang niya payo marbi arba kalimat hipasulat ha mga malaikat in upat kalimara yad tuing kalima upat uno naman ikaysa lang niya ini palyaktub uneon long niya isulat niya inkuan amalahu bangunin hinang niya bukan amalallah bukan kudratullah bukan iradatullah ini sulat sal niya uktub amalahu wa ajalahu wa rizkahu saqiyun aw sa'id amoy tin papasulat ang mga malaikat sampai mga malaikat imyan utuhan biya dining kasulat namo sindi namo kaingatan nalong nakadto ko palahul mahfud siban yung madto kitaan yung record yadto rito nakasusulat manunjo kisin ingat sintuhan amin ilmu ajali pag ianon wala kaya unahan kaawam bukan nag-study asal ingat kaingatan sintuhan asal biya na biya kadto ko malong palahul mahfud kitaan yung madto na pagkadto na ito nakare-record hati niya kaingatan sintuhan bukan sila liawan sintuhan pasurun sila madto pa amuin biasin pamahamsin mga kamatauran jahil haparkala sing kada wal qadar suway tatuudyan pahamun marayaw hatihun marayaw supaya ri tamatuhumain Tuhan bukan injustice in Tuhan way kaadilan magpangakan may ta niya piya miskin inyaon nagtutuyo nag-iibadat yaon sa kalipya pagdaya in magmamaksiyat yadto in kafir in pasik in munafik yadto in Yahudi in Nasrani amin nagkarehan nag-uon si mga kapal si mga ini mga supermarket alta di balkala-kalaan may tenyaon nagsasambahayang yaon amoy ti kamatauran magbisara may ti isab kita wala piya pagdaya sintuhan bukan isab adil may ta mo pagdayahonin nagkukupor kaniya matao din bihan magbisara tabiya gatos tabiya suway ta pahamon marayaw bukan yan in magkarayahan magkamiskinan magkauno in katanyan na suway tuod hahinang dasin tao ampayan maon sampay mga sahabat wala sad na nga Rasulullah na uno Rasulullah anat takilu hati na mag-itika na hadya tumakad na hadya ka singgantaan di na ka maghinang lang si Rasulullah i'malu ayaw lang niya ka magduhong sadya paghinang ka mo sab na mataod di kahatian sing kita katan mataod di mga tao miskin deng katagnaan niya do mag-ilod suway umumol na kay man kapituan kawaluan tahon inuumol ang panasumanyang ang panamagkarayahan nagmamaksiyat den kabata-bata den kasibi-sibi amuray nang mamuno manakaw manglangpas maginangsin sa tulaat sumukawa paglaas man tuy yaon nagtawbat patuhan nangayo sing kaampunan sin tao sin Tuhan hangka asta dakuman in layo niya pasulga atawa panarka sa kana sin amuin laong niya sabaka amuin nakauna kanayin amin kala amin kitab kaya sulat yan to amin kaya sulat si mga malaikat bukan yan to di nakaw makapinda sa asalid din hinangon mo wala mo kaingatan in Tuhan mo na aun ilmu ajali kataan yan to kaya hahatihan sin Tuhan sampay yan to na ha lawhil mahfud nakare-record bihad to indagbus niya nasuway reviewon tayo na hadis yaon reviewon tayo parman sintuhan na in kadar bihad asing kuhan papanjari sin Allah Ta'ala khalaka kulla shayin amin kataan uno piapanjari sin Allah Ta'ala biqadar ibang gantaan niya uning gantaan suway takapamahan uno tuod pahamay gantaan sintuhan yan hatu para kala da haba niya
bang biya mga kuanon, hahaba niya, habugat niya, ataw aming kuntin niya. Tu para kalakahatian mo in kaba pag yanon. Nabiya da sinamin kuan, bang giyakanta sinallahu ta'ala, magmamasyat, maghinang simbukan marayaw, di kabayaan sintuhan sumusulang, giyakanta sintuhan, apinarka jahannam, suway siya rito. Suway siya siksaun, dito apinarka jahannam. Ampay magtaat, giyakanta sintuhan, halom sin suluka siya, halom sin kasanyangan, halom sin karayawan, halom sin ni'mat iwan rahmat sin Tuhan. Bihaning gantaan, biya sing gantaan sin umul mo, bang umul mo, pila-pila tahun na lugay, di manjari, layas takhiruna, saatan, wala yastakdimun. Di yan kakanapan, iban, di yan malit, deng amin time yan. Bang inumulmulong niya, kay man tahun, na, kay man tahun. Pagkabot sing kay man tahun, mamutawan kaw. Gantaan yan, giya kanta sintuhan. Amuraw ni habat sinumul mo, di yan kakanapan. Bihad to in hukuman, sara na ang kanasaway tuod pamunta, bang unim pag-ianon kada, iban unim pag-ianon kadar. In kada na amin kada yakdi kadaan, imakna niyan hakamayahkum hukman, yan in hukuman sintuhan na bihad to in kahatihan ta, pahamunta tuod, ingatunta supaya kita rin masaiban malong sinamuin panduk kato yari kato ing katan ibanin aga madihil katan amin na sampurna na amin kialaungan pasing kamatauran lang niya aminin ala ayat in nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam in nagdarasin aga ma Islam pabasaw na yung parman na naog dito harapa. Amin lang ni aliyaw mo akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Iningat nila pag naog sinayat ito ang panakuan ni Nabita Muhammad. Hatinin agamati magna kan Nabi Muhammad. Way naman sampay historian, sampay maghinang sinsira, sintarik, mag-iyan sila kablal Islam atin alam maja al Islam di matungin Nabi Muhammad ini kasaan dakula wala kya pahaman in ayat na naog al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina sampurna in agama Islam den kan apu ta Adam kanapo tanu pakatantan na amin kauhaan taglima nabiban rasul na sampurna doon kan nabita Muhammad haamuin pag naog sinayat tiyon aliyaw maakmaltu lakum dinakum na complete doon hatinin aga matuod din katagna diara agama Islam ampay mga agama ruwaing yan nagngan agama na agama na yadto sa ngyanan si Manusya sin Yahudi sin Nasrani sin Bodhi sin Katan amuin naggulal agama yan na ding kanila niyan parkala ayaw na mag-discuss huon na agama okay na agama niyo na yan sabab yan lakum dinukum waliyadin kanyo na yung agama niyo yung pagtaat niyo yung pag-ibadat niyo kako day sa yung pag-ibadat ko yung pagtaat ko na biyad yung biyabayta iban la ikraha fiddin in kaptangan ini way pabaya-baya sin Pilipinas in ayat ini na kuanbihan atin in hal way pabaya-baya aw nakaadilan sin agama adil hindi ka to aw sa paminlong niya freedom of religion na freedom of religion hadarat sintuhan amin la ikraha fiddin ayaw paglunggo ayaw pa nakaluat na misan anak mo, taymanghod mo, inaama mo, ayaw lunggo sa explainan mo, baitaan mo, amuin, pattern mo in amin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana. Amo yan tinipagtawag mo na, magkagad, alhamdulillah, bang di magkagad, napasari na, ay mo nakalo ayaw pa ka na, in maas mo, in taymanghod mo, hap na dyan na sa tiyo, uno-uno ng kiyasaan niya. Misan pa nagkupor. Biya na sinamoy, nasabot taray sab na liyabe na amilong niya, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, pala tuti'ahuma. Long sintuhan ta. Banglong niya,
inlunggoon kaw sin ina mo iban ama mo pagka sila kapir, papagkapiron kaw isab, ayaw ko to magkagad. Batla ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Napasari, ayaw ko magkagad. Sa alaw niya, ayaw mo isab kaluhay ina mo iban ni ama mo atawakan. Tay manghud mo, maas mo, kampong mo, usbawaris mo, ay mo nakaluha. Pasari na paggamot ting kabayaan nila, na sari naman to. Sabi niya, para kala, sin Tuhan Rabbul Alamin. Siya maghidayat sin tao kabayaan niya hidayatan. Bihad to. Ampain kita na wayron para kala. Tadi taman jarian lungguon. Pasal lang niya, amuin ini wasahib huma pid dunya ma'rufa. Kapir na sila sa daha maglundang panon diha dunya. Ma'rufa, amin ma'ruf. Biya di ining kagi, relation sin anak iban ina hati na yung pagmartabat mo suway ma'ruf yung pagrismik mo kan ina mo kay ama mo misang kapir pagrispik anak pa ama iban ama anak pa ini ina iban pa ama bihad to yung kagi ang painhibugit mo batlong mo ini kapir na sila talakan mo na rin na makadjari wrong yad to wayroon na inigan min freedom of religion on freedom magpipi nabiyan na singkingatan singkita mataod mga anak kanabihan, anak karasulan, asawa kanabihan, karasulan, yan to sila pinarka dyan. Pasal di mabayamagad. Yaw na yung pando kanila, bana nila na, atawa ama nila na, sa di magkahagad. Na yung misab kaluha, biya simpamaham singkaibanan, laong niya, na suway makapakuhaan do bang anak mo biyan. Na yan kasaan yan, buko na mo. Di makadjari. In paghindo, makajari mo lalako nin anak mo. Bang amuin, wala pamiyabot inumol niya. Hangpu tahon, manjari mo pagluwakan siya bihan. Sa bang makaabot na inumol niya, ha, deng hangpu tahon pa hangpu taglima, ha utyaon, makajari mo na yung pagkuhan. Sa pang makapuas, deng hangpu taglima, na, ayaw ka tuod mag-us-us. On freedom of religion. Pasari na siya sinagaman niya. Amoy ating kabayaan niya. Bang siya upaman niya, amo pagbiliban niya, amuin, bukan amo, yaon hi ama niya, yaon hi kaka niya, yuto niya, ulama sa kaliri magkagad, na leave them. Pasari na. Pasari rin to. Ayaw ko mga halo kanila, ayaw ko magkahakuan kanila. Pasari ha. Di yan makajari amuin. Yan in freedom of religion, hadarat sin agamata. Hadarat sin parman sin tuhanta, iban hadis sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di makajari sulangun sabab ka na amuyan inkurik. Na doon hayan na sadyahati ko ini pangadjian ta adlaw ini ganapantan yung manha ini tuon ta magbalik yan insyaallah mag-inot kita niyo urulon ta sa tumtuman niyo tuod inbinin ka to sintuhan Rabbul Alamin pabawgbugan hipaagad amo na imbiya simparman ni hapanagnaan pa sinsura amin alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin immuttaqin pagyanon alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Amo yan imbiat kato sintuhan ipapakad tuod suway Quran mahamulya na pag-us hadis sin Nabi Muhammad amin di tapagkalupahan ulmus tiap-tiap occasion siya sa butta amin laong niya taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada kitaballah wa sunnati abdo alaihima bin nawajid amuyad to hati na Quran dayban hadis amuyad to insubay akarun sampay pabawgbukan ka to tuod sin Nabi pakutkot simbok gangta biya kita siniyan ando bogbugoy niyo tuod agaran niyo tuod imparman iban agaran niyo tuod hinadis ampain sala sila si manusya yan biya sing kamatauran maka datong marihay ni amuren hinangon nila story sin awliya sin ulama sin giniskat ang pakaradyaan ta hoon marayaw imingat kita sa paunahon temperman sin Tuhan iwan hadis sin Nabi amo hindi hilan ta priority pahamunta
parmansintuhan Taiwan hadis sin nabita. Bihayad to. Ampain sila sin ulama, sin mga nahinang aulia, sin mga giniskatan, pagbogbog nila, pagkuhan nila, naparakala, marayaw rin siya kaingatan ta, sumukawa, naghapi niya to ka na simyakad sila, sin parmansintuhan iwan hadis. Sin nabi, doon na sa jahayan, aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Magsarang sukul mga palanggungan na mo ha kama Islam yato niyo na riyungugin amo in pangadjian dahil halawm sin Quran amo in kaya tukbal sin ini magulang na to na biya na sin amo in last part sin amo in pangadjian hay doon dihil niya amo in law niya in binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin aun garanti kato niyo amo in bang natubog bukan bat ditud kita niyo malawong amo na in kitab Al-Quran, kitab sin Tuhan Maha Mulia, iman sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yadtu aun garanti ring Rasul sallallahu alaihi wasallam in baita niya lan tadillu ba'di abadan. Di na kautuod malawong salama-lama bang amo na yadtu in amuin bogbukan ta na magsarang sukul kita niyo in amuin pangaji diungog na to bang mayan papagmumpa aton sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo na iwan mang kita naghahakad daha nabita na maratsera ha nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamaratsaya kita sin kabtangan niya bat amo yan tuwin mayroong kalaungan na doon na kita niyo mag amuin mamogbog misan kita niyo rin na makapamogbog ha amon mga kaibanan ilalaungan sin paggahin na tumano siya na mga yan biya na sinamon aki laung tayo mga mano siya ini biya da kato yaon mapampunta biya laung niya amon magintaw day sa biya kato niyo inyan bukon kawajiban misan kita rin magkahakad misan kita rin mamogbog sinamon bisara at tawahilalaungan si mano siya pikilan si mano siya in amuin important kato niyo amuin pabawbukan na to in kabtangan sin tuwanta Rabbul Alamin iman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biya na sinarin niya na kalu-kalu murah-murahan dihilanda kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya amuin kasugpatan in pangadyan ini habi ada sin waktu ini di sa amuin tempat ini na di pa ini tambulon na mo in amuin program na kabiaksahan sin amun kita kaba on lecture biya ini na pagpangayoon ta amuin magli-lecture biya kaniya yadto in amuin khataman niya in amuin lecture niya sin dua awang man papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo dunya iban akhirat ini dumungog kita kaniya biya mga sanda kumanhaw po dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rab. Sampai magbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.